megalayapost.news. Kum kajing si mentalang bat kariboy boro kawai ki bor punya jong kariboy district menta ka arpun riu tering kelas menta ban senok tilang ban rakhe ka republik de kabat nyau punya jong kari India Hamadan NSCA mini stadium nongpo hagane ka sngi ba met ba lengdo menteri katna sam boarding ke jala ulawan ban si menta kum kongsan ban penhere kala malai rong kari bat ban si menta ha ka rashtriya salute ha ka jingai march past plus si menta tang da ki pulen ki khna school na ki school boper kariboy hagane ka sngi la rakhe ru da ka jing don lang ba meral bon CM MLA kanong po kongrona khemden MDC kanong po ba isnay hing MDC ka umroy ba Matthew Makdo nominated MDC kanong po wa Bilash Baranwal Deputy Commissioner ka Riboy District Ugiri Prasad Superintendent of Police Riboy District ki officer na kitna sarkar baper kajing rakhe kani kasngi kalong ka basyong kun da kajing simbenta jong ki khna school haki program baper na du ka shat karwai da ki jing rai ri bat ru kajing simbenta ban pin inam ya ki kalita blu na kitna sarkar baper na kalyang ki board district kila samru iki khusnam baper hagate kasngi shaki kinhun bat ki shimen kinong traimon sungubha ki baladon benta ban shakri ban kanti ya ki imlang ka salang haki liang baro kumjuru ka khusnam shaki school bat bin hagajing le march pass bat kajing pin inam ya kita blu da kitna sarkar hariboy To take the salute now is the Auxiliary Secondary School NCC Boys and Girls Contingent under the command of Mr. Ahmad and by the command of Mr. Bante Gaur Margaret. Ladies and gentlemen, marching towards the Newton Dais is a mixed contingent of the participants led by Rodi Dr. Marching towards the Newton Dais to take the salute now. And led by Commander Langdon. Trailing closely to take the salute now is the first contingent of RBC. Ladies and gentlemen, the next contingent is a stronger income for our rural household. For our farmers, Protect the source to be. for the farmers and leases, the One Health. Number 6 and unity. Next technique is series of attack on body shift. The fighter is striking the
Secretary kebanyakan pada kali itu lapsis pasan Muslim yang kejiruai itli jungi kebande materam kasih ni ada ke kamu balai budai yapi ibai maksudnya bayi yang kejelas jungi agar kita sini crowd ikut dilam yang sosial pada bagi benpau itu ialah kameri pada kali sosial yang burung yang Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru, Dr. B.R. Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाकी वे किनो यलाम बला आईटी में पर में से मन पियो हंगी या पेटिंग ना डोर इसोरो या किरो इतली नागजल लाल जाओ या उतिरा से उकिया नोंगा baru pada sama. Nasi mungkin kita kamu berkenal. Jadi sebelum yang kita presiden berarti IT logisipai di parliamentary force berarti mereka polis. Jadi presiden berarti pengawas joki. Warna jinsok atau jinsong senai yang ini kinong song senong. Agak kita senang balai. Jadi long jaman agak jelas kalau kebesok kesenai. Agak senang kelala pelong yang kita masak untuk yang dijengki yang disini kerau dalam pelong yang kita masak untuk yang dijengki yang disini kerau dalam don kecil betul. Ia ikutkan manora yang dijensuk berjinsina hasil terkapur asam Meghalaya. Jinsim lah dia keluar dari sarkar senang lapangan West Rangers kerana nak jemput kerja kenaan bagi nomor jungi ilang berdendam yang kejemput yang marah yogi Islamlu mandepet yang kejemput akapun Indo Bangladesh bagi penor yang kejemput daging etrelang at IBSF ila betul yang Deputy Commissioner of Pekan yang Village Defense Party manandra yang diteruskan asaudong upor usam kemudian yang kejemput ke arah kerja yang kita menuju Wasdat agak kot, agak bagisni, misaki yang kejengkiu ke GSDP, lakinai poin 20%, agak senang tentang arja arpusan. Tam dan Asia, nausnem arja arpubram. Kedai itu muka kejelaman penek, yang kejengkiu ke kot 10%, yang ke GSDP lalai senang lenten, ada yang dalam COVID. Pada poin ke-10, maka Meghalaya Kenjon Ropos nem Jinyo ilang kejong jela idon hagalit ki berpenolong ya ki kong ke sorkar bagian tiu laisya ya kayo kod apo usnem aja lai kuar Meghalaya kiyo na harwa nado usnem mang terka aja kapra GSDP yung Meghalaya kadap kiyo lupa sispa arpusen kabalong Asia akin ikinyo usnem warpeleng jintut jog lang. Jadi semua yang dijelaskan oleh Pak kalau Ahmad yang dijelaskan sorkar, pentingnya baik, long song, isojan yang sorkar kalau non penbah yang dijelaskan apa Meghalaya Right to Public Services, arja arpo, penting yang dijelaskan yo yang dijelaskan agak kuat biar. MeghalayaPost.news